Memo akwa ba bio aha emergencyghanamovementtv so na wo hwe ya before. Me fa mon ko teacher ne bia wa bu akra 3 years so 6 years san. Wa bu no just wa ebro no abra akra ndia before this wa hwe video no. Wa bu akra yi se ebro no obo ni sen so obo ni sen wa bu akra na makra no eni ba ko afra adofo. So one share video ni pa na wo twema. Share video no ate na wo so hwe never to wo fo. Any abayo bi nso no ne kunu ti no onyem nya ne kunu bo no not no ne kunu bo not no ne kunu bo not no owo na ne kunu bo not na ne kunu bo no eno so na ba TV so enti wo de video be entwemu nko wo de hwe ne ba bi santo so me sande be ebe mamo e ba cho ye from Sharoto Edu Antisha we de ye bi ka ho why e dan ya wota ye bi ka ho obetumi a ye bi aka ho nti ma no so e ka ma Ewie dia boko. Me pam cho me ba abema otoso 4. Akra no school Eija Paradise. Na be 2018 no na akra no school ba na eda ya wada. Oba no wo su na no ho aye hyenam se ade no se madam de abaabo mitirim. Enam so ma me hwe nti me hwe ona bibia ni ho. Fe na ofe. Na ho na me fa coke na me de sugar yigu man kyire gu mu ma akra no me na fie ni jaye. Ti me hwe na ho hye na tam nsoko na me koto adro drugstore de man no ti adama de akyen na me de ne ko hospital ne hwe no ti o mo hwe no wie ye no afei na ahohye no still ana enko ti me nda no na nka esem de ne ko so sa me doctor no hwe no no ni ho nti me ya madwen se ne mandate ti me mani nuru no an ti me nda no enwumre ne ko be 6:30 mu ho no me wo ha no di so abase ne ni ye ne afei me hwe ne ni no na neni na yako na sam ne so de doctor bia ni obehwe ni yade ntini e gise Monday ti me hwa ma Monday na so ti kwasia da no an ade be me da na do na ade be che kwasia da no ma hwa na akra ya asensene ne o ye ya no akikire wo kekam sa nti hwa na de ne call tech hospital ya de ne koduru hwa na mo je ne to di nsu esi ni so man pa cho akra da hwa 7 days ti 7 days na nurse ni bi ba da ho no ahohye ni nti o mu peso be nti hwa na ga na ka cha me sese wanhwe ama wo ba na ansore ankenten ho ayenyi no na me se mate nti hwa na mpegya me ba no me di ni pia abonten no hwa na ni bo wia no wo se ye ma na me se ade wo se mani na me se awia na wo mehwe bi ni ntira na jambe me nem hwe no de me so ne nsa de nante hwa nti akwa anwumre doctor ba na wo se ye nkofie ne ye kona odi agora ne ho bekente na me se mate na je kofie ti fie no na masori ameko me sofo erenso ye adwuma e wo dwe so e wo eye clinic to on behwe no no sa akroye ni aye ko yi de nyambo a Monday fa ne ko na antenhwe no na msempa cho mate ti Monday na no papa me wona sofo ma me baaye no be fa ye de ye ko yi ti ye ko hwe ye kama e no ma me duro se me mfengu so nyambo a week ni masade na ba ti week ni du ya me ko ye no o hwe no afi watu wadin wasida bi me ma de na ko jin na mfidie ni nyina ona msema ma de waso de fa ni ko jin na msema ma waka mate teja ne Monday na mde ni ko jin me ne miwura tie ko du wo no do ja mu di no gugu so ahwe akure ya o mu hwa wo mu nya nti de mu ya sa papa ne yese mo mfa ne nkoda ba ko na mu nkotwa ne ni echi no me nhwe to ko twa ne ni echi ne ba na o se akure de na mu de aye ne ni no se papa menya ne hwe no wose madam na dia baabo ni tirim e na ho hye nti aje ne to hospital yeyi no ne sabide ne call so esase me fa ne ma hai wose eno nkwa na ye no ene mo nkwa che madam no na nzo papa waka mate ti wona papa na ne buofu mi pa se mo de mo nhwe enkura ni wo ba obeka wafa na semta eye doctor ni na mi pa chai na chete ne buofu ti hwana eja oyi ye ma ye baaye ti ye baaye no o ma ye duro si emfengu so ne mo mpa ye se ebebie na mse mate ndi ba meka che papa no na papa no se akure ya wo hyere akure ya di kule nda kwa so na akure kula wo hwe so siti ya wo kwache no yi wo kwache no an wa che ne se nti papa si emfa duro ngu so a wo de me emfa duro ngu so se nya me pa ebebie na mse waka amate nti ho di ba 3 days na mse da bi ese mi ko school mu ho ti me ko ye na wo mapon na mbusa wo se papa na ankasa ni school no nso de first no mo ti school mo no mo tu enti se wonua
ketwa na se wo school mu ho a wo ye bibia nti me kwa na mbusa se friend kwabra na me se bra kwabra wo na me se bra kwabra eni ho no na wonya mba na me se okay waka ma tintina me to books so 3 days na case ni see na me ka chen sa akra ni books no na me to ye no mfoma me no mu yi books ni ma me ti me ti si ya me ba me du kwa na no na me de kwabra ehia na ochia me na me jesu no o se kwa so me se bra kwabra na no ya wada no Sami be school madam da babo ni ti mama say Sami akoda hospital yi no so kra ne honto no timi nya no ho nko ba bia no say sa mo fe no wo mama me mo fe wo mama me madam be ya ti hwa na nkra ne fe madam tu no be gina ho to ba ye no me kra ne minim say eye we ya na we nti wo be gina ho no en wodidi wo ma tenti eye no me bisa akwara ne say madam ne friend say no so madam ela nam say ne ela de ne kwa asore no en o san nti kwa na ka chem se me nkono beba na msemate mama me hwe na nimu a we nsi ho ti me so me ba no 7 na hoto ne hia me ti di se mante se ha na me de ne ko ma me ti se ha na me de ne ko me ti se ha na me de ne ko obi ensi ho me de me ba na me bompa ye se ne ho beto no ti ye si 2020 mu se bo sme mi ensa no mu ko nan no mu da ko pe me wo ha na si e de do no guso de ya na I change aye white na se eba na aye ko timi wo ha na odi so aba ma na mse ho wose mani ye me ampa me hwe na aye ko na mse fe esa na ma ye jijejija na me hu ni amenya me ho ti hwa na me de ne ko hospital ti me de ne ko aye mo hwe no na papa na ka chem se eyi bia babia so enti mi pesika man yenye no operation to kan na mse mate be bo papa na mane eja sa me so na boso me ebu careful nti wo ye dey timba na papa se minya abotre timinya abotre se ebe ko sie nkoma minka bibi nshem no na ni kokko na sa ba biem te ni kokko na sa ba na fe ha na ase de ni suo free na ni ase ba no ene obi o ha bia beti akora yinka wo timi so ma ni da nti momwa me akora timi so na jo sa nti ba sa na de ne ko hospital ne ya mamedu kra emfa ti edafiada memenda no na eden pa na me frɛ yesofu ma me ne ka kyense mama sese sa me nani no stella ye de no gugu so nko edo na de osu sa na o se brama me hwɛ ti e pon asɔre na ja me de akyeche ni tiram de ne kɔ ye me kwa na o twere do bi mam se kokoto ne fa gu so ma no si a obetimi ada mama nde aso no msemata me beto adre mama akra ya na ti eye ya no aka kyem se Monday no se me ka se me kodien ji no je behwe no kola no na eya asem bi enti o ma me doctor nyambo a me fa ne Kotek hospital nam se waka amate to o ma me doctor enti me kodu wa no friend no me friend ka kyem se mabedu de hwa no friend doctor no na ja doctor so akra yin sa de ne kotona yin o hwe ya no so twere du se me nkoto fe me koto edu ye de guso a de ete ya ne ete ti doctor no ba dwada gi se wukuada no gi se edwada enti wukuada no me sa de ne be kire no no si da bi mi nkotwa x-ray woni tiri no na me sa amfa nembra ti na che se sa na wo twunu ndie ene ne ma na edre ma me ti eja ye kwaji x-ray no edwada no ana opa na mde akora iko ye me kwa no abam kwa wati table hu ye me nipa wo ho ti mde ade ne ma na wote anu a wo hwe ye no a no peja no no se fa na beso ne fa ne ko theater eno mde ne koye to de ne koye no operation no to operation no mo no asa ba biem se papa na sensa ade ne mo sansan foforo biem ma no fi se de ade na ye ngisi oyi ye ne nyina afiri ho na papa nse ya ban benya hoto ena ehia me ti wudi munye na mama ye yi akure ade afiri ho efisi ye yi ye de akure bai ahoto pa mama ye fe na ahoto me ba wonya bi da bia uhu se mafro ka na iwo no enti ba sa no na che se de mente ba nam ka che papa se wo mi atena ho ama abepem samde ayi kwabna so obeba ha wa ma ha ya se me ba edina ni mienu ne ko school se neni akaba akope enti esa me kope no e kira kwan na edi asese teacher ni na de aba abo no kra school ra wo ho ti e ba sa lockdown ni ti na school ni omonko ti hwa na sister bi we ho me hu se bla ne ni ye free tada me ko ka ma sanche me kan no so se eh na me ne wo honam ena asem se pa to nam so nyame no ne ni masem ti hwa na oyi namba na ma me
na me frɛ brɛ ti me frɛ no ano so mama me serɛ me nam kra kwa so me ba ti me serɛ wara ma me du nam semate ni anche na brɛ ba nto ba nam se ba kwa bra wo kan se 2018 me ba wo ho no be ka cho se madam abo same ama same yare am ye na koto hospital ne nya mfete kra wo nini wo ka so beba me hu wasma me pa cho fa che me serɛ wara fa che me ne nya mia sada day no na wotwe ni mu ana me ware nti na ma adwene na ba bi kura ti me ka che headmaster no say won hwe bibia ma me ba so wan ka bibia nche na me so kwa me yire fi ti wa no sa na so woni mu ha kra de me twam ha na me say efiri sa amre no so twam ha ebia me ba no na hu se wote aton ne ma me ami mu de me nta me ntra se metra ha ne bia ba soma akwa na ma betra kwa no eno se me senti hwa na me yi space no ti hwa me yi space no ka akra he na kura fe nu wo su se mama me so fa che me wate mama me so fa che me na so mate na se me ma mfa ncho ne nko wate me din wo bia betie na eja o kan ne sa na o se wa wu ni se school ni wo me bra dia enti me kwa akobọ me bra ma ne na me se mate na o koye to o koye abe 2 weeks na maintain nka na me sa me friends bra kwa bra de o se mama me won kan yu na me bra me koye se me bra yare enti gi se ne ho tono no ba na me se ho mate na asem no so ba mama na se ni aye no ti na medisie me mpeso obi be hu no obi kura hu space na hina na so omo de senti na medisie ti ho no na me fie nso asem bi si efie ne frame a me di nsem yi ma no bebre me se me ba yare na emo me nkyere mu nkyere obi se ya na ase kopem se me ma me kuma ba me nchen na me kan se me nya cha no se no wa fa mama ne na me se me mo obi ya ma ne na ma kyere mu se akra na ya na me nkyere mu se no se ne bo mama ne ti hwa na me frɛ me wo fa no na me bo na ma ne bo keto ama ne bo pani ama ne na pani ne se fa papa ne number mam no wa ba ho na me se ofo nka bibia nkyere mi o eja e de number ne ma no afrɛ te ko si sen eti se e kwata se mama papa ne e betra se me papa me wo fa bo ni nkro wieye no papa ne bie na no a so be bo ni nkro se mo e school run na papa ne ye hwan ya school run no enti ya no aka school run no aka che me ne se wa ka ye mfifemu ye se me ba no wo ni problem fie num ni na ye nkoye no operation ya anye na ye jai ne tra na afi na abaye nsunsan so bo ne ye lebe nti ni school mu ho na me ba ne epraye am se me se me bia ma no akasa na mo fa apem me kun so obi na no akasa na mo fa apem ti ona ofa na ka che ne se akura no na no na ka hu so oba so ode ani mienu ne bae wa mfa ba ko ne bae sebe se enya aba no kwa na madam pese se wa school mu no bae na sa asem na ba wo kan se ti papa na se de wo kan ti hwa no onua no sori so omo kwa ejina na omo sori koye to omo ko bae na asem omo ka so omo ko machi e bete omo nka am se na jamba me baby ti di na wo pepepe nwumra me ho na me ofa frɛ me se yemra na papa no de 10 million abeja na me se se 10 million na wo pa che se wo ka asem ya se just akofa sika 10 million ofa mpa cho fa ni sika man ofa me sero fa ni sika man sa kwasi abompre no paade fa ni sika man ti hwa na me wo fa sendis ka no e ma no ti hwa na me wo fa baako woni ha wono so efrɛ me eno se na de enkwasa na wote Ghana wudie na so mcheche mu kyerɛ no eno se fa number no mam to wo so frɛ number na na enko no wo de ma me kuma no so frɛ wo frɛ papa na so be ka kyerɛ ne se woni abusua akotena se aka de o meka awie nti wonu ni kasa bia aka no kate na msema waka amate pamcho ya no mitie Oyerepa nti ne me de be bo Oyerepa okay asem na raho me sa mo fa camera ne nto akoda ne so na yenhwe akoda ne ma mesi teacher ni na abono munzumi no na mo hu akoda na ni arebe ho me busese professional teacher sa wo baba yes corporal punishment munya babo the entire GS can see enya babo no say ebinum baba no de pra akoda no ebinum ani afrefra ena maba teacher boy to Ghana Education Service who knows ye twam corporal punishment ye twam simple some say Bible say am ba o teacher ni o baba he fa na wo se wo de bo akoda me bu so sa wo so ba bo akoda say ye fie wo ye ofo sa wo bo akoda ba he na wo se wo de aba no e bo akoda no me bu sa akoda ni trim na chi
neto nensam hwe ne maame se aba o nye ye ne yeka ne maame ana se aba hwe abodi anyankopon abo kama yemfom so kete ani so yakofa ne he ne de ahye poor innocent child ye ni mi se busa se boni ben kra na kodai obaya ma teacher ni ababa na chesa atrana nintine wona tiko atumi ate ama nani atumi efra areho Samuel eco school mfiese ni Paradise I say hono co school no ko mfiese ni hono start co school no free tinagati copy class 1 ti class 1 na obeko 2 no na KCC class 1 ni na teacher ti me bo aba fra na ni za no ane wo JHS ri aka me hu am say ne hu nyina be papai na me musa class 1 na Samuel yobia ebia wani yare kakra na esan wo de enka say esan na assign teacher na ebi kro de prano me say me teacher need the ruler ebo me ti me pa o so kwa ka say obi ti mango to bo ana bo ntanya mwanwa me busa say akora no wani yare bi or how be one so ebia na oyare dada na ja teacher pra na akofa teacher so na ababo franzo mama mpacho me ba no efisa me wo no kra afi kra hospital akwa be say 3 times per oni yare bia na ni ha no woni ya ni yare bia some be fie no o se den no ye class 1 den no ye teacher na ho class 1 40 some ma o a teacher for monti ase mo fra na ha adwene and enkwara bi ha adwe ama ya wo for kra ye dwane ye ma teacher na ho den bonin kwa na koda ye ya class 1 ni akoda teacher timi baba okofie wa yare besine den bon no ye mama mpacho sami say na wada na ensa bisi nachi enti awoda hwa no hu sakura bi de ni sakoti nsan no ti wotene no ho no an wo ball nipa wote nachi no ti akura ni suna na madam busa no sesamo sebo nzu hwa na madam de no wasa achi anu atu table no so e na madam de aba ne ball no ti na obutu ho teso oda e na otiti nachi Samuel na ba ne da netiko ana nachi wasi netiko no woda ho obutu ho nti wode aba ne ball no netiko ebe okuda ne free school ba ya hu se denti na de doko no sakofa nchirigu mu se me de ma akoda nsa onom mama ba cho no wo fe sa ho hye no wo fe ene ma me tinye hospital ni nti ama me busa ebia na nka hyese no yenya eye clinic for mo som kranka ankodrusa obia ye trialog o ma no koko ne nchini wieye no wasa de na kodina drugstore atuto nro ebi nso ne specialist kasabre no ohwa akoda na nke beye mama mpacho mra oba wo se madam abona ba na ni no huru bibia wo so nti ahohye no tokso na ye kokko memenda na eni ne ye kokko memenda nti ade be chin kosia da no ene ye kokko aye je ne to hospital no ojidi se doctor kacha se abana teacher ni ne bono na amantini na wona tikwate mama me pacho take hospital hodi nani no o ma anhwe fi se na ahohye no kwa na wo ma dwene e ma ne sensene abani bonu wie no te bia be no kom ahohye no gina no so sa nti memenda na anadwo ade be chikosia da no wo sensene ye enti sensene mu no na nani nyina ayekọ enso ho ne de obi ase ahohye no ti ne nsuo si ne so saa ti emra o mu bayi no kwa ne nsuo ba akusi ne so a esan ye ne ma o mu eyi no ma me de ne ba afie ti ho ne de se me ka se o mu hwe nani no kwa na ye tro fi se oni ani problem me ba kesim konfanochi a oba me say answer na doctor no bayi nani no o se de dikan a ye ma mu free hospital ba kukopi konfanochi no doctor ne catch us mumma ye nche teacher ni no me pa cha na me ne na kwa sore oya ma sore ba we de ye hwa kakra ebeye denti na manya complain ama ya nso teacher ni mu na matra ho ama akoda no na nin kosu ya yi chese ya yi ani nyina free ho mama mpacha o Samuel papa no asem papa no ye hwan mimi nim papa no doctor na asem Gana ye nka papa no doctor na asem no ka ese ye mfa duro ni ngusu na nyame pa ebebie no ti hwa na mi wura nso ka cha mi se ye mfa ngusu ne kase ye kwache akora yi kura afi ne koye di bobo bebre akora no susua ne ade ntimi ye mfa ngusu popem se ebebie ene sa amasa esa akoba ni sei no
say teacher ni no baban e di na sense na ko school mu akodi books me pa cho wo free school mu ho ya wada no say e da ba ko na beto so week fi se je ne to hospital memenda no ti me try ne ho akopem 7 days na ye no na me ba fie nti me ba fie no kora se na me ntimi nya no fi se uja no ho no mo a e bo be for ho kwa wo ka so won kwada ma wontimi nko giso oso ni mu ohunu kwan enti tembia na asa woteme nchen wo store sa nti gisa ne papa fra adwuma ba ansa na menya kwa makọ ba bia ma konti ne papa fra adwuma ba ye na mka che ne se me ko school mu ho no nti sa that day na mko bo kwabra na mane o se teacher ne friends me pa cho teacher ne de Ella o de say Ella me pa cho o professional teacher me pa cho there bi just say onye teacher ni ai who afantite mu SS4 na omo ko en je say ko training you ko nursing training then na waka mama ba sa na kra de ba fie oba ya me ka sa asem me chen me di ka ko so me ko busa say di enti na wo bo me ba ama kra na yare na wontimi ansi ho no e ho ne wontimi anka hwe kopem say me yesa wo yesa me mechewo no me ba ya no waba ho na wabe su wo fie ho bebre opamachew wa nwene se ebetimi abasa na sa me kra de onye nipa wo ye yakra oye keka no kase wo bo na se wo de aba no ne ekopre no ne ba sa na mso ne se de same ama same eni eye ne ya sa me de minim se bibi sa beba. Okay, Samuel, what to say? Bibi aboko ani na ko school Paradise. Then they see your school class by now ujina class 1 u teacher na your friends Madam Ella den the only man Madam Ella ani then na ko ye wo school teacher dey ababo madam na say bi si mechi na akra bi team na ko ball no uko ball akoda no ani u de den na ball no me mensa onsa ani send blow so ho our classroom na teacher nso gina ni mo tra de ani aha then they see ana ko ka che teacher ni mmadụ wote bụ nso na teacher ndị aba no bo metiko o de bo watiko na wachi metiko o de bo mpredo do say baako o de bo de na ye o na mitie me ya so for we headmaster Obapa anokwasem ni ye wo bia bi wo ho no ma ye mfa ba ma akwada o akwada tirim akwada tiko akwada akọ ho ye mfa ba mo so ho na edurubri bia menim achechirefo ni bi wo no ma bi wo no na ade wo bi wo no kura bia so frifie kura ko school mu kura jama ya na ana dia fonti obi bi international school on for professional teacher obefo wo bia woni nim die wo enkwala tete hu bia because enkwala we enutina obapa kane no so hwa headmasters anasa head teachers wom na ye ma wom akire P1 fi se enkwala nketo asa no wom ahomete minim se bra twemu no ne amika yatiefuo petie mi ombehu de amika special care mo wona akira de ache a wonim mofra wonim die wo mofra ho abotre enti head teachers pa no ne mo nyina akire P1 school bia be kom bia head no akire P1 de amika sa meboa minim se atiefuo bi be frɛ aka de amika so we de nkontompo na watcha so ho evisa wom de o ma akira de ache sabre no enye so fi training college ba ya na yadwa ko head school ni enye ne sa yadu be hye teacher ni bi ase amana tete wache na sa head na wono wachira de ache no wono no yama ne kire P1 fi so mo fra wada abotre mo fra wada agi ubekọ na head teacher no ne nkwala no di agro classroom ebi kura tam wo kire nkwala no de kwani mu kakra woni mu nkwala no sani o ma ho ode sitie ubo sa na wagya de kire no adwene no opesa adwene no wo refresh mind na mankwala no wo tumi kofa nwum bi ba ebi apoam bi na wone nkwala no recite na nkwala no ka na bia wone nkwala ni nyina bo mu nsem na head no na wodibu bi no wone nkwala ni twa classroom wo hia kwansima wo safe mu nyina mo ntrase ye to ye di sua no so na nkwala na refresh wo mind wo ma dwene na se akosi foforo yem na wa se ayase ye kire wo ma de enne no obi ti school a akoda bia wo free ena no wo mo mkotwero ye bebre no e benya adwuma ye senye ayi lockdown ya ba ya
school yi ya be fa nkwala wo mu nyina do makogum ye nka se ayamfom so but safo no ye ma wo aso mu nya training wo mu bakura no a eka wo wuti school no ansa no wo be ti school bia no wo ade kire wonim de kakra edia se wo safo no wonya bre edo wo trase na kire wo ne ma bie ni so emo mu no kwan ye fa so hande nkwala nketo sei wo nkwala ni bi wo no mu a classroom kwa no wo teacher ni wani abra wo kira de no no odi na agro wo no wo fa hwe hu wo fi satan bia wo tumi didi agro wo ntwe break time and wo de agro edi sankwala ni nyina no se safo no matete school no nya akyerɛkyerɛfoɔ foforɔ ma fa wo mu asabi wo mu nko teacher training no wo daage no wo mu treat ne wo mu so be yo betimi ahande nkwala no na obi afa bibia ankɔbɔ akwala teacher ni bitumi di aba wo bo akwala no wo de toto no na wo ba bia akwala ni dane ha no dane ha eti bo akwa wo tukure timi bo akwala nani obra teacher ni na hu sabare bo akwala nani sani ekwa ni nyina yamfa so ntia kwada na babu se kira bofra ni kwan yese ni wonyina wa mfiri ho a na won ka josa babu bie ni wonu mu a e won ba bia sa wo ma ba so afa ba kwala ba bia opebia enti numa bi wonu ma de yankwala na etie bu etie kwala enye me ka say school time teacher need to be ma wo mo won sasei na won sana no no de rule nchemu no de aboho no mo so for bi de bo mi tremu so wo bo no be kwakodu fie na ne sana no nyina agina aduane ade ama no kwakwala ni tumi fa ne sansom no de aduane na sana num wo mo nyina nya akyere pa so na wo de akwala fa santete we mu a wo kyere akwala na tirimode o wo kyere akwala na tirimode bibi wo de sha akwala na dwunim but wo kyere ne wonnim wo dwene yo so ye kyere ne a wo kyere akwala na de pa but ne nsanu a wo de ade boy no akwala ne banyina so betre bia hwe so di bi bayi obi se eye nipa kro ne ya no hu se eti ama abata bi if you abata bi kro tumi tie omo masa bata bi tumi ya ne ba ensa se ya ma ne ba ye sei sakola no akoyi enkwan mu nam awinti no ma kola na ye ne sasei no de wula nchemu bo ye woni ma bo no ma wo ya na wo tete akola wo tete akola no fa ahudie so enti no kosem ni yesre sei se atiefo pa ba be hu akoda yi tibi o mo ba pa me wira ho saa me hu ni amenka akoda wo so me wo sa akoda wo sa kura me nyesho se wo be 10 years 10 years just akoda na ni ba ko say for good the rest of his life nyina akoda na ni ba ko pa na wo de be na ntiwi ase akoda wo ko ya na so bai ade boni na akoda we ye ya eso ko sa tibia we semu asotwe we mfata akoda because yanuma ya tre ya say ya die boni a abra ne ya die ke ni mienu kura ni wo kura sani ya die nim say sabi ya hwe ase ni bi akola we hin wadu oba pa emu oya pa na ne maami aya no kura sa maami no wo honam pa na ba ye ye mema no de mema maku na bi aso mo ba bi yare sa ya na ho aso de ni tumi eda wo mo so na de ye ka de aduei papa wo so akosi sai maami so wo so ma ne ba ya wo so akosi sai he ba bi awira ho ni say maami se kwada ye ni ye ne ya wo tumi ka se danti mu moame asambe na ya sei maami ni papa om ko kata so om na wo ebi akwada no kura timi so for baby a me di om ho ya nse doctor ni a won hwa abofra nse momma ye nche teacher ni no na ye jato wa oyama sore ba we dem patam he ya wadi dem ye nyina tefa ko sei de akoba ne sakola no wadi dem eye de nya akoda ye ni de sei ye timi sha artificial de ma akola no na so aye de niara enti se de nyankopon eye ene ye se ye ka fide dem ye bi tufo say artificial huna de o say ye be sha artificial huna de ade a ye betumi aya ye be sia no kwan ye se ye mo aba teacher fo bo aba saa me hu ne wei also a teacher gas be mo yo George asam na awiro ho pa asam na awiro ho akura no huna mane na che se akura wo sha ne wo bibia emre na ne peti konso de ye se woni ye ni wo ya teacher ni wako school wonim kakra wonim se ni peti kwa de ehoni ye ni wo na nka beye den na want me amon to want me amon nsam de me wo ye no ya se mo bo aba mo ye nsam ye to wo bi bu no bakro no bo mu a na obi ho na ne bo afu da bi mo akora sa abo no to wow na want me amon to amon nsam she abofra girls wo be school ni tita at the table so ti se bibi ha no
Kawo teacher din kwa den na Samo. Denti na woda. Denti na wada. Bibi ya oya. Oye teacher na ho akoda class 1. Busa no. No hu ne ha no won kan kire o. Na prakwa woda wo ne ti da ho wane de wonim bibia o. Na prakwa power. Wa no. Wa ne bebre. Na so kaka ma de che wa no. Na ni wotimi ko fa mfiri ba bia ma. Eni ya dia ehu hia mani pafi se adia kitu ensuo kura go wani ahwede ye wo na yetimi dia babo wodi kwa asese woti ko wo wontiri ehu aka yakoyi teacher munya botira o si enya botira wo ya maho a ya mano ya enya botira wo ya ho a ebe haye pa sese abrantie sei wodi wayi benyina o wo be ye ne den wo hawo bi na wodi abato no so wodi amania bi abato ne maame so teacher Samuya teacher fo mama ni na ho na munyankura no ho abotre ya sramo eti se wo bia osem ye nurse se nurse bebrebe do magum yi empanifo omo ye yi wo mo na kiase am empanifo no tra o kire wo mo kakra ansa ne am empanifo na kofie wo bai wo hu no bibia o enso ya na basi afa wo de pense so na wo de de se ma kam dina mo watro enso wo kwayi krata no what wo de de se aye Kazeba na nebusam se na me ya stubborn wo class na me ya stubborn no me omo enime free mo fra brem nya nim se na me mpekasa na teacher for ne mentally she wakwa one times one ti mental obusam se madam minim no say wa jirula no de ama obi o say for hwe ti o de hwe me tim se ma pampe mo ache apaya mamoja o so kofia ni de apaso yi o school ha o kofie ni ebusa wa kasa obi temango na ebuobo tim so we akoda so be na mo class 1 enso de si ye nyina enemekai no we dey fida enti me de American ni se school wura me pa chaw akora ne nani anya asaya wie na enso hu se eka bia wani mo wa kire bia ya wodia wona wo te school no akwa fa panimo bia antra school ano na wo pa di for denti wo bia wo pedi afu a wo to de afunu ene wakwa akosia enti aka ne ya wodia bomode se maame ne papa de kana wo bo ne nyina wo betua eda se bo akora ye ne ma se na wie o dan ya asai na enso ne enkwai samre ebi kura ne ti da so ya ne ya ebia address wo de guso na de master what ha kura no too much what de dodo me pa chao to boss na so sure be ba wate na woni ade ya wa kan ya ode enti teacher for ya mo sua suko no kura no mo sua suko kura no afa ne de mo kwa ya teacher for no mo hwe ma abone yo mo hwe ma abone ye wotimi ko buo bi banko fra na ni sa no sa fa matena ma me ne so na wode wa fo atade ya wo na wo kwa no bo so so akwaje wo pe ne wa no so dia no so bo so be de ho ene so wa nkwa suko yi bia wa ya abro ene so nkwa suko ni bi na so ho de wi asete ye ne ya nkwa suko ye na wi ase kura ye ni fra ye wo ye fa eti suko ne ya de bia hia mani pa ye de boya pra ya so paja padia bibia se sika o bibia no ane suko yara wa nkwa suko ya fa so ne so wa eti bo mi ehwe ye maye me sra o me de me baba ja se suko ya me ka sabu no bona wo de bono to bono nsam na se na tikra na ne dia wo ba ha me dia no wa ha me papa eti teacher me pa chaw se se bo mo de na mo to aso dia maami abra ko se biara ka wa bo biara muntua na ade ma no na dia yesa bo ya akora na be ye biara munya ne na atuantwa na abotre mra na se ayawo a enka enya wo de wo na yo bia aba say school for na your emergency o ma ho ma no o mo mfa enso producer ne mo dinkita ho usi school ni nyina din the same fa he na wo na e ma Ghana education service mrem Eija Paradise police station kasamu ni mo me ba cho Eija school need the same Paradise International School and madam no dey say madam also ye no wakasa afa producer friend also kwaje permission say teacher no kwa wajai ukọ nursing training permission be biom ye ma tiefo ahu say ye ne madam na kasa mo ma yentie ne okan even before that you come to na na ho ya fan so na ne ba ndo ba se na mi try and I know na down to you ko ma ho mo ke su na ta no kam se ka se ni ma mbo ke na ba so na na mbo an su so no ka na ha no na su ko de class na ko da de me dia ba ko ne
because some Kwano or Crepia or ye on some Madame Kwana Nay stubborn like that and also I think now you're born, but some quite a name some anyone and more because I simply see it almost like 3 years my it is go this far. I locked down my affairs from no one. And I'm in the cottage into made to your elder about me. And also a money man and some of your best to see. Madam Nakasa, say abandoned dear, oh boy. Class 1 neo, Madam. Abandoned dear, oh boy. Name of no crabako dear, oh boy, can see time. Sammy Peckercent in a ban or boy no, oh boy, crabby. Nayan one was in your born Cassiano. Ati ho na nia obon kete no ena epra no osai na sori ba ena no nim se be wie sei ena onyini sa ba no enso wa ma ba na gababa esai bi ba be san a yemfom so kete bi na esao na fe wudin bo ena be afa ne efra wa ena uhu ne wo yi fa na kan ya wo kan wunya abotra ena o hwe bibi ya ka bibi mefa so ena wiase ye huhu wiase ye hyehyehye wode pa wo danyane a na ese wo bompa ye mu odere pa ma ho fi se wonim de wo kwahia ena wonim de aba wo so enti bibia da wo se wo ma wone bere wo wiase ena wo nyankopo som ne ye na wo fa se me de me yakokoa me buafu me bono wo bono kwahia de ye nhia sese amane na wode agege hu no enti ye hu ano na de akwa ba fa so akora no wo ba me na tin ho no mane tin ho na so fa ho na kwasua wade ye gu so atwen Paradise International School Mr. Jemabadu ye ne wakasa school right ye ne wakasa madam also ye ne wakasa nti menko ye say amfra mu na munim pa say ye wie na manka ye de mu ma GS na fe corporal punishment by someone tia GS say mo ma ba o school nyina omo na hwe regulations wo ho ye say mo ma ba mu ba mu prankwada mu dibinum dem mu kubinum ye obi o sunyan se sofo beka teacher ni abona ba ma na ni afra akwada nso kwa ye janka owie waje transfer free kronim ada ho die hu ni ba bia tu patodin pacho e fa me Mary Mensa ewie ewie die e fa be ma na minene ten minene hia o Cote d'Ivoire no ne me wo ye to ne me wo menene wo ntafo ti menene wo ntafo no wo ma nkwara mra ye beba Ghana ha no na nkwara no wo be se 9 months Oyerepa FM o de be tina Kumasi ha se nti Kumasi ha na metiri me ni ebusua bia wa ha e ha nso ade me ba de bia problem kitu e bi no obume menyima no obume menyimo no obume se atiti se basa se oni me ye problem na me kwa kire ne bra na obetunufo a be se 1 month na wa san start no obume menyime kura na nse ya na o ye fence and then in 4 days no start se oni me ku edan ho asem no oni me ku o na me se me nya afie wura nti woni afie wura ne enko kasa na me a wodi wo ho nkire ba kire me nim hu bi emra me ukotua dan ho ka na me ngina benkum ni nimfa na me kan sa asem ni kire ne behwe ai woni obi a wan ko school ni ya ade a woni ne kan asema wo ye na wa na me sori me pese problem baba na oni me ba ku no obe pra me na me pie nti me pie nkwara nso edidi agudam wo na me se me fa pra ya pra wo anu we chi me pra ya na afiri me sem so mama me mpra oni me ba ku me ankasa na me yeyi me pra nwura no na mkotu gui na me sa pie ai me ta wure de mai woni mwa ba mwa ma bia no wa akofam na wuni am tina me sa enti me ya aboa na wa ba fam na wuni me ti enti aboa nso na aboa na etina enti won so wo ya aboa ai ensi dem wo se wo si dem ho mo no ma mabue tietie wa ya se abu po ye fuma ma ba pon wana mankasa na metina abontene na midware wie na mekotena yete abonsan so mekotena ba bi ejina hwade
na me man me man me see the kata na me fa de kata me ho na ntime da ho mo me sa na wa fra nkwala ne se omo ma fa ntuma ni mfiri me ho na me se ntuma mi de akata me wo se ma mi si de mu wa mu nti be hiti na bi wo ho ntum nkwala ne mfa nda so se nkwala ne ba junse na me se nkwala no mu junso mu ya mia na mi si ntuma no ntu onfa on kwa fantuma bia dia hata me ho na no nkwala ne mafa on fantuma bia ho no aba no obetwentuma na afiri me so na me gi firi ni se me no osan kwa ba biem no oba fantuma no obeji afiri me se me tifom no o twena me sisi bofom na me sori ye na ode chichiri me ti no obo me dondo na me hu ni style me na me ka na mfin nti me ka na mfin no oje me mu no was a bribe impobo da ho mo no no o fire bribe impobo dudu bio no o fire de bo me yefunu obi amenyem andra na adwonso sa onim ntokwa se bebi ade ni bako bia no onsuro bia ono kan se obe wale me on wale me ode me ya de me sweet me no o fa me na me su yo me busiafo na omo emre na ye kokko divoa omu gya wo na me wonya me hwade na ho asade me aba na se nya me busuafo a na egya me na wodi me aba wonya me hwade a anka ya ma na sa na me dia me yeyi me twa so no wodi matam we busuafo ehiafo enya pomponi no mu dem wo kodi na me si kodi va enya ho na yati o yenya ya bobe ya bobra ho mo me ye me fi infante 0.7 infante ni ya fi so wonfie wontena kura ya nyina kura ase ne ya wo yen obi anu wo se ya wo nu ukrom ekura ase ne yete na abadani ukro kase ya nyina kura ase ne ya wo yen tibi ya hiafo ayepe wa wo deska mu kura wo de ayefa ne sa ehwa no wa san start bim onye oba bia oba wofuru bia ba na abrabo ma no otete me tuye me yo ba afo anka ubenya me nimi awo ntafo ans ma wo ntafo awutewe yanko ma gu na esi me na asu adani atete sa atete se basa parce que mre onhu me no me ka chanse me ma me na me papa nyina mo awu mpapa wali me no ma me ne kura na wo ko di vasesi amekas adani me odi me fi ko di va ba bi nya su mi ji o debia buro adan me su mi yo bi de hie adan no atete me sa nti media me mpane no a su anya oba wo fu no oba ya me sa dia onko on ha adan ma me na me fa nkola ni ntire me na butu me twa boa busu me obetu ansa no obesu me obetu yesikani ansa no akofa na yiro oba wale no na sa titi we dia me ntumi Mary, only Richard Atna in face any. Menene tena Uhemwa. Cote d'Ivoire, menene tena 2 years ansana. Nyinse ne baba. Enti mo tena ye en fie base en ben fie du. Ntafo no mo wo sab. Ese kwada no ye pai omo dodo ese. O pantafo ma 4. Ena wo sanyem. Onyem boso me say 5 months. Dentina papa nya wo ye Richard de Bo. Onyem also wa chichire ode ntoma chichire ana odufu yafunum oba penfo so yebo no adan dienko wa wo 4 bemei wo ba ko anu akofa na watete wa oba no asa biem eye triangle manim triangle ye che obia kase man no triangle sesi ha yabadro yenim triangle dronti na wa biem yeah, ayi straight lines. I join your friends say, "Oh, na your mathematics straight, vertical." Yeah, munya vertical. Oh, yeah, vertical. A cartoon. Now triangle they say see na bie. Longitude. Abo. And then latitude. 1 degrees. And my the professional. Equator. Ah, yeah, them. Onime yadi enso onime. Me busa dabi. Me say, abo. Awaye ni nkoyie onya owo de na wote ho na wo na wo usanyam dentia Emmanuel empo anu anyentia
Say denti na wo twe be me yi bo uni ani je wo nto wo sanye hwe ni osu na so kwa wanya mfie say Oko 2 years. Oko 2 years. Onye 2 years mpo. Why you know who na twa ne nofo na ade foforo asasha oyem. Adan. Me ko kasa family planning na muslim nko heaven. Me ne so for ya nko. Yesu si enwo ane ate ane se man tete awom. Untimi hwe be me yi bo. Triangle yes si anu why you shape no da. Dentia. Odontia. Ti so obo na obebieja then o kapa ma o se biem as square meter. Mary also and the anya vertical triangle no vertical horizontal yenye vertical yenye triangle yedem dentia then o catch o keka ho ani enko rectangle no ana one akọ retira so e ban say wa bo okosi ni po pro wo yem nyina wa dufu oba pemfo ani kunu bo no oba no asa ma na bieja na guso wo dan ho na usanyim adentia sa ya fense nya hwana na no ya fense so ni oba pa ma jo ni meda e chance ebu o ma ne bra ba eni e bakasa se nkola wo yente Mary bu o ma me bufu se me ko o si bo ne bra ni na bakasa se nkola wo yente nti me kwa nkora ne be basa nti minye ina yeja penifo tumi fo sesa ni me pese me hu firi ho de se wote ho kra bo ho ban kakrai bo ho ban aware no nkoyie ono a onko tue bibi mabusuafo hwe didi atomo de ma wo so so wabusuafo ye den o se mabusuafo ye hiafo mo ye mmoa den biom na o kachero nsam de bebro nti nipa se wo betra ho sa wo ware no Mary Emmanuel me say oso ye hiani mo ye mmoa na wo so te ho se me wa na me wo okono oba ni aka na opratu mpanyan owia no adufo den no de bo ayo obo ne me kudu odinensa omia kutuku no de bo me oya funu nim Unyi say what hospital da me say obi a onyim a watu ne na wo wayase no what hospital then a doctor kai wa me ankoche no you fene say mra otu ne na wo me efuru na say and ya ma hospital ban and then me enu idi o catch a doctor say be ma na wo bo me efuru me de me nyanko hospital ba date o mo de ahye me say dent na nko bo police for amane sa de na me menda enyimre na obo me no na adi asenti mi ko police station o me ko na police ni ba ko no ba ko nti me kan me program e kire no say adi asanso ontumi endi mechi mbefie na me mra nyampa kina o ba ntina bra ba ko bi we yefie no say sa abure di akoso too much ye ka so mudi o mo ani hwe a o mo mbenye program we fie o police for ba ba chi o mo nyina nti o di asem ne ba ko police ina bra ne o ka che ne ye fene se ne sister na ne say o di asem ne ba ko FM na nti ne sister na di menim ne na ya wo ya ma papa ne boss ano me di aya na medwunu amenti ahyo asem ketua bi a probe ade asem ketua na me pese me hu de nti a be ma wo yire nye oseboso me se ni me wa 5 months 5 months na wo bono tietia na ya se den na ya wo ye me o se me ne nyimi bi o se me nkoyi nyinse nugu me won me nyime ntafo no o se me nkoyi nyinse nugu me wu tewia no so o se me nyime tewia no so o se me nkoyi ngu me nyime wayi so o se me nkoyi ngu me nyime nyato na so yi o se me nkoyi ngu wayi so sa me nkoyi na me se nyi ebusu me nyinse ngu me nkoyi ngu se na se on person obawu a bra ma me na me ma no me na me ti da bi me yinse gu anka wonhu me na wuni me ntina na ma me so yi me gu ya anka wonhu me ni me ntina me yinse ye buhwe me yinse ngu Mary me di hu ya kakao me ka so o ma me ska mama me 3 million na me fa nko hospital nkonko yi na ya wan fi mi da biu onyim tafo se koyigu tinye nne
di o so yem no nko an o kan onye muntafo o se koyigu di odi ho o se koyigu di o to na so se koyigu ni ehemu yi o se koyigu ni nyina so ba na triangle unimu yenti ni wabiem ade wo yaw anya na dwen so no bobra bi ana so opa wo ma bi ti twa so ana tete awo ni mu hwe ni o so na so kwa wanante kura di sei enfie mienu wo betwa ne no fo enum na sasa wonyem na chikura na o be se bosome nwotwe anansa afe o jai we di ani se we di na nsenya na bosome nu maka sai aka bosome miensa no awo aka bosome miensa ahaya no we di na nsenya no aka bosome miensa ye ni tete bronya ti no awo so for anti adwabrem Bama ne yire nyem na Azuma Blues Pampi no yani etiefo adofo hese obi beka na samwa enkiye ma kwan na yenua no nso abeka ne nokure ya wonim ya wo office ne friend oh mame de me kunu ka de me yire ka de me nua ne ka no wo boa me ba beka masam enti me pa cho bra no so me wo baabi mo fra me abra ne be so be fra no wase me na me kan me san boa me nkasa we drew office na nipa no na me pesa me kasa ya ko school enso broni ba ye hu no enti nyeso obi fitin ya wo ba betena ha mesre se wanware a aban won kasa suja fo mu wa momra me jeje moto wanware a aban wonyeje esuja for tax enti se won fu oba wo bi anyo he se wodi akodai atwasuo abagana abujana na busua wo ho se wo kwa enfante a yebakasa kwase ebuotam domifatam hwatam wonu mu ba bia wo fre ana wo fa no wo kwa yewrabe wa me sika bia so ankyerɛw abusua na nkasa sika wo honi enti kyenkyena ana sika wo hunu ye enti me kwa akofa mesre ye nua no mema na de ya na medi ma no ho yawo amede mempa awo black and white biara mempa awo dame mepada me wo faako sa na enua waye mepa chaw anye se bia obabu ho a subaya no woni suban no woni ane woni pa bi so ho no mo a be ma no wo baya ne dan wo be pam wo mo akọ be ma wotimi nyinsan a wasema kofo oba wo kwa kofo oba foforo no anka ba ko mienu no a wonu sai ma hu de edikai mienu me na nkwanyam ane waka kire me sai menyi adronom akina bi be ma boni woni tirim wo se boni motorway obenu maduro no no wabeda wonim de ebesie abasa pe wo bedwane ohun se fiewurafo no ane yenuanu biom ha da wo fiduanum na ehunu sai sadie popopo anajo be ma no wobu wokun no wadwane yesifiafo munim hu bi enti obi ho no ma wotifia sam okoso a wobi pa wo fam ko police station ma mehwe de obedie ne mu de ko aprosifo so ye enti no wo munyina tuani ne ehwe nipa kro na wo ye nyamra sam ne abonefo sam no wo a wo bedie ni mu akọ no wo ba wantwe sika wo so a atani obedi wo no wo so fere enti sade a ye ne nkwa ne nyina tuani ne ehwe no de obeye so obekum nipa no so obeye dai ankwada na ya baba kusemu beye num enti wo ne wo mienu ahunu sasa na ekọ no enti mienu na ban so wo mienu a ye nchuntum abusua se wakọ wanya mienu pa wonka busua no biem mesre menua no ma be ma na woni na ewu no sabi woni adwempa o ma wiase se wo bepa oba bi ne na bobra ye o ma bi se mewu mienu ha mewu ba ko ha me kura sa nam na wo ye me kura sa nam wo fa bi wo ye na ne wo fa bi abra bopa wo ba ye ne de o hwansua wo hwe bone no ne na bia wo wo basa wanhye wo mo na yasi nipa dɔɔso no anu no wahwɛ nanso edua ba akutimi ya nwunu ama nipa dodo tena se bi ne ehunu dua bebrebe nso afaso ama so enti misrama na me kodi edi kan no ye nua no
ha emu oya yenua no emu oya mesra yabato ya nananom no mo ka se wati kwaye mo ho na nipa ni wo ho sa na beto wo mo no mo ka mo na ti kwa wuso ne bia wo ma me poliu wo bi poliu me na no bebe suku was dabi yasi ya moya ti kwaja yasi na yamro nkwada nti ena sei ena nkwada na emru wo munti minim so do wa no tiam egu akwada no so nti ya minim yeni ensa ya samfa so sa ya esan sa ya nkwanhia sa ya nsohwe akwada yi nani no otena menchai man pase mehwe nani mu da chesa wo akwada nani ma na wo kra awra ho no oboto sesei eni yade a akwada panyini wani ne asayi a wo wiase kane nyina adum eni yade meka sa anifra yade yade bi atwa to sabi mpredo asante sabadamsam chese meni na me de hwade akwaba no eni ho aduane edi besi wanim sanam be ne wom enkwa ne yenkwa baduane bai eni yade bi a yatete enti about time ye no bi kura wo fie na se bi ese obade abedi agura jia ba no about time da bi me kura me jia ba na me de mba besu just what dia wo bi bani asa no obato to bo tia no ka kire so wonyai just what to bo ne pra wo bi bani ye besra eni yade a wo sa no a ensa ma na chebiem ye nkofo mehyem ye nya bi ba bia se de nyankopon yo no yesra atichafo ye damo muntini ye timitina ha muntini etimi hwa krata mu muntini ehunu sa ha ye njonso ha aha ye wura ha kane ye bekiki ye bayi sei eye munti mo kire ye ne anka na ye nim na ye besra mo kire ya de na yesra botre yesra wodo okay sade wo nua wo fie wo ba no dwene ho sa yesra kru ne anua no atichafo wo mu ne boa yen Coverent use when you buying any who said teacher for and fast workers a pa a teacher for so. Miss Rena make us a Martin, a teacher for so was the Martin. They say a bread, a jawajo. What was he a maid? What was in Polani have Jenny? What was it a baker for the Panawa? Oh, a idea teacher 4 year Juma pa, a Juma ding. A teacher for one room, moya dear. Young woman, but some moya, BBM moya dear. Free say so be a president, will be on him, will be on him, will be a sofo. No crany, prosy soldier, navy, captain, help prediating so dear. Nay, a teacher for. Na a teacher for no cosme, and the minimum quantity yet. Mama Pacho, producer se menye adwuma keto bimra. Erabani kunna ba homan. Hello? Mami di photo aso. Papa fama ye fai mama. Fama ye you ano. Enti no se obia betumi aye ni petitri wa a teacher for. Se si abetu amanko suku ya mnena mwe. Se mkosku ya kamo teacher o classmate is area kanwa. Na himadi yasi classmate for aba. Si na classmate di abeda rebenye. Si 85 for papa na hima yenas. Apata pa hima yasi. Enti a teacher for ya de ne mumu no. Enne yenhwese a teacher for no. Emma nkwada no mo baso no munya botre na munsua de no. So ansa na wonye teacher ni gina wani mu abeye teacher ni no. Woka so teacher wotwe ba na peu no wati kwa anka wani anka adi so ya de hu ye. Enti e besre omunya botre mfanhwe nkwada no wonso odoma chede anyame de ama wono no. Wo be yesofu enye yi. Wo be yante na adwuma yi a wote ye judge wi ase judge otigo ya wontume nye wo de ani teacher work no enti teacher adwuma na nyame de ache wo no momfa botre entete nkwala no ne nkwala ya ba ye ho ahomete enye wo mua Bible say na teacher fuei asofuei ye hunu wei se ene edi akire no emre mu ye de beba awofo ho aso den enkwada no wotwea enje me wobi wofie metimi gina na mehwe no so odi bi rofuo na
ase ba koko na hwe na go me koko me senya wo a sa wunyini a na no mo goro ho mama ya busa sofo ne nana ka sembe kire no o sma ne nana o ka sofo wa ka sa semwe o sofo county nana me de amfo asem mam so akwada kitu onu be bia o na sofo sma no ma ase fo asem mam so nana me de amfo asem me na here be ke hon o ti bi me sa grandma o ti bi kasa o jaza be pe kasa enti ye be se teacher fo nyame mama botre wate hwe ye sofo amane aye hunu enu akura na me bu afu ya sore kokorafo ne mpanyimfo yi me se awrade ye hintasum kase se mfuna makase be fa wiase adan ni nipa be sua to bana mumra me anim ya da me wiase a asore me fa ama tidura me se mi kura mai kiram ti asore be was one day mu ya de be si oh kanya me fa sam kase ya mekire ya masafo manim se ya mame di fo de nyame bi kire na bam oh e fa ama enura se boja ye last day du wo mu ba na me mu nso mu hwe papa fo mpanfo na mame fo mpanfo nenka nton kola nketo afa na ye tete won tie teacher fo ye be srem nyame nkoso mu abotre wate ni ade so ne de mo so mbe fa munya abotre na mo fanso mayen hwe mame so baka so yi concert bi ababa we me jese me be yo te me nchani mewura be me yi bo won hwew wakofu afre bi ja be si Kumasi Ghana na wo da hono wa biem na waje agum na kuraba no enye eso nya abotre na wunya wo twen na wunya ani da ho wakata wani tutu mewura wakata wani be me na hu se wo fo be me na hu se wo mre be me na hu se wagede mu no emu ya wo dento betiti mu ama uti we ho se ya de a wo nyim nto aso e kura nka eja nka be fo ade sa antina aso na ke wose mpo no anwea nye mpo no wo fire ndiro na bible se ye nwute se mpo no anwea ene wudi akira na mfa adwene nka ho oh wo hwe wo so a wono so ade kakra na wo be ma na de a wo ye nti eye wa de a wo ye obey wo kofo obi de hye wan kan cho so ba betene Ghana wo Kumasi hwe so kofna ba hwe ne ya ade ne ya de a wodi di no na nsuam pass abrante se wunua ba pan obi ye ni seya kebe ye wode wo ba wonyim so ya bono wo be me wo nche no wo pana me ka shiro no da bia me kam se emema wo mu bro ema wa hu wo mu titi wo ma ho oden so papa nkanyam ye wodon wonyi ba fefe hwe ba hu fe wo wata ata atawia nyankamango eye ne de wo be kum wodwa nyina mo wadi anka be me na ko ye bro ye be srew bo modin a wo be wo pu na nyi wo tene ba bi na okofa na ba ye ne brebre pa na me na nasese npa bonfo be wufia ye de to ne kosuya enwo kosuya ye ne brebre pa mo no ti se wo mpe no a hwanu nesu no fa ne ko ninchi ebe boa sense wo de wo be to hwe no hwe so be nkata chi yakum oba abruchiri wo be nya me amwana abo ne kana na obi wo be ka so anshada enso esi eba no sa ebe wo hawa ma wunya ho son ti be me ne ja wo be yi bro no na hwe wo ma na so ofi ise sabio awo na wo mpani bi wa ja ma no nkone be bi eno de asundua ne ahoto beba ma me wa no oden wote wanu oden me ma ne anu wo hwe ma na wo ma no oden no a no de aka fu ba ko no de aka po no de aka adwe enam se emu wo musu wuntam se ade a wo bo nyina wo no anrede madam ema no ya no nkofom se wo no kofom a he edumre bi me ma no wo ma no ya ma no oden mi cross one wodi mebo so sa to bia no oboso afa mi tsam se ya bi ma no kofom a be me nani begu ya so be fere obom ya nam so o se yes o jimi odi mi jimi ewi asem ni kunu be ye nua ne wono beka obebo de bi obebo ukunu boa ukunu so mo akonhoma ye wo hu oba mobo bre wo hu se bible se ye de no na wo so wano be ye den a oni so already anso den
wabre ma ye ni ahoden tie papa Paul say emema munkita mani mu abia yeti se kosua enti ye besre ye ma no ya nomra fom na mema no nsanso enkofom na monhwabo yerenom na won peba no a ye ni right sanya yedi kanka no Madam Regina Mensah CID headquarters central ene unyum ne ye boma wo awudi wa woda bia so ka ho ye wi a ye bebia homa no e de atomu ama wo (322-494-771) Brenna so say also wadwen kire ne say be ma no yeso so okan ne mpabo na ni abre wo ye na dwuma. Hello man. You na Oyibo national mulani dia ayata baji nu for no tia sra producer one e o kiki ye nyina so ati na ma mi chia mi bread ni papa dia fe ni dada o na ya so ton sume ka onyama se no mu tie unu ene man chia na wa ye nye yi mami ko fa case ni so tell na second one ni so tell no bi mra so di ati na ye sre teachers for no abamu plano ni panoni ni ku anoni ni yire nya problem o ti e no ko school ma oko anodi ni ha oni buo akogbu akra ni so wo ho so na teachers for ni so wo a busumi du no mu ji omu ti a omu chadi to mu du school ma na keta ba kana na mu cho na mimi aba na onu su owu se anti na ma mi bi sa kwashi mu na ma wale oti wa wale na wa utata utumi ko aviana anti na utata utumi ko aviana ya no mami na mi ko swe ko anim no comment na ati na oni sa e ma ni bi omu ti da ma bu omu ana omu ja ma so re die omu ti da ma ni bu omu atanga no no mu yi style kesie ni na ba no na no e di papa na be wa ni wo to uja so bu na uja no wo o ma tani ni ba ese ma ni bi mo sha nya so kakra me da se mo bu ya ni ma se dodo me da se mo je na mu nya family plan kakra ni se wa Fati si ebi amami so ni kru no oya yi ni bi o oya yi no senso a no ate den ebia o si ebia. Hello Bachodi Nelson Bianca Sofoba I wear Sofoba kuma se dedule ma big break oni mi kunu e ja se o mu patro de mi agro kra ja se pastor o mu ti o pa ma me ti a o mo ma me na ka ka me pastor me kan di e wo no fo so bata ni pa ho maga ti tele na so na ma me ko kakra on se se ano tita fo no ja wo ma na dombu aye ana se ano de asie no so anya asi enti madaroma mo ma ye nyina ye mpa
the solution now is to maybe a solve a crowd in the no. Now, the answer is yes, I can be a man and a bobby, Madame and a school, or more far can be mega until you are one and quitting. Get us in the many other. I owe there. How? One first why was young going, one going young, wow, second why about wow, second why about third why, I know you're going. Now, I don't be say, I never be saying, I never be saying, Mama, I have should know by now, Kuramono, and found out wouldn't be found to an amount. I don't know. Me da say, Mammy Kosia Boachewa Domako, on the Osi, Mano McLean, or say Parliament, Eshamra, now social magazine program, yet Tenassi, Bema BSA, no one say a buono, yet the Nakosim. Hello? Pachodi. Good afternoon. Good afternoon, Pachodi. Hello? 0322494771. Hello? Mami, you. Solomon. Mami, you back. Okofrudia. I Mami more only Wabaja phone in Abato. Mestre or two is at the Mamopa. I'm sure more. I read the door to a chance one some late. Nana from Power to say what you of the Janov. Mami, you. A teacher media. Edian Kavabu, Colanco, Colanco, Maniafi. But Kasuani. Kasuani akola wanga tokata akola no wompekasa akola wompekasa de ebansena wotini ko bono ema abanu ko bono tiko ema ko yisi enani ba ko ena yisi enyi ida tikisha sewa akona ni ebekse ya ko body man ona wodi abranche ene dem abranche wonyi no wuche wona wodin fata panso a won sha won fa won chewo wuche wonye titewo wonye titewo pa professional de na ko na training no woni to luso kata we net ba wo ko titewo ya dia wodi obi ba adia paso. And your friend, I won't fight at the baby and country, Mamino. Solomon made that say, Abna Pokia Beduduku Wasubi. Hello? Hello? 0322494771. Hello? Hello? Blackman, yeti. Mamma, Abijafonia. Na country, a teacher of the Braka. And the Papa, nothing. Almost a clear crowd of 4 years. And that year, and at the dome playing. And on the school up and would be up the film, Mucha Mapa. That is emergency. Let me about so dear. So now I'm our dear on trial. I didn't get that's of kind of money be for you. If you don't stay on, don't drown. On to the Paco. No, this year. Ohima Nana Bema was a young country in your base. Also, our any ho. If I may bull 222 Debbie also bow. Gina say, Osabama Nitimoding, or pin 4 pound would do for Dufunosano. Into Unia Bank, I bet Dufuno. Hello? Hello, good afternoon. Okay. Now, Kaka Mechanic, until a corner ever because practice to be more fancy, be a corner, crown, they don't want to make a. Next thing say, fast, a very more program we ever walk because I forever. Into any teacher meaning and when you have someone else, of course. This is that only even the high court, the corner as we call now, and after Biana and life would be when just couple that honey be Biana, and school, it would do responsible because we and I also I call him the way how plan every film. So, you know, me, Lucano, and me, not crack it well. I feel over the grass. Now, give me back open the better to be. I'll be doing it there, meaning a young piano, FM, and easy. The next pass, and maybe in school, your father be out and perfect gear as a quadruple over the life move. And after afternoon, maybe neither, and Madame Sister Adrian account. Hello? Oh, man.
Mami nay. Nigeria yanko. Odem dada. Enka also ya som dada yanko yanim. Abavena. Anu jana so pani so fujo. The lion check back to traffic here. Unfortunately, na go ne dey. Ai emo ya na mokuni. Oh, sir, you say mami ya. Dia ni ta say eradi mo ayi na. Na yin system. Because I've been told that Bushabon is more fun. We are sure that my mother will officially be ma and can be a baba working more and a boss that said the Canadian. What's your boss? I don't want to do it. They're going to get you. Oh, I don't remember so many. Oh, my fetch phone. I am so much human because we will go on a boy, me boy being an own coffee. So I beg now back as you never force him. And the afternoon, nature now, so I think Madame Sokra, it is your can't get the man. Get my main penny for na said, how much I want, how many teacher for come on. I crab about pampers, obey no one, you obey me, come up, and I never very idea. You are not as a mamma. Okay. You have a damn, you have a dear. What is there? I don't know any different. I am man, I said, you need your feel the crown up one pound. Don't buy what expensive, you know, or the other dama. All right, Jake Kujo, onoso waso samopoku waso bi fobi dina o say adena na adwo abwa yen tumi mo de wo bo hey hello stop bon ma adwo tie me do agree say mami ncha mami Emile oni papa mi of abosha bawai na mami na answer no asem bi ba ma jombo mbeka say adiem ebi modu ebi nsusa ebi edebi nyede ebi ni ene ababa idi ade betena ho yo sadie ni se bi nsu nche bi ama mi na nta officer be ma no neti a wonye mo tutu ni na wo bo chu from na so na oda su dinati ebi mo so ba ma na wuti mu direct say ade na ebi su ebi edebi nyanyu ebi wo ebi ka what I say na me kwa first case ni so abofaya can say yenya baby abako boneti kwa affect na ni me ne wonu say ma me na e sign wo but don ya friend na on fano when na say na ni da ho anasa wo say that the ade ne bo no e bi so na wan say that e sign the etini back for incident so I say nti say ya friend na ko fano po na o ka bibi kwa say I can say ma me ne re kwa anke be ye na de for a wonfa ntie nya da kasa wasada na wo ya abofra ne sa okay ma do me da say hwe adwo abo ahima friye o se ye keka papa sofo se ke na hwa ma me na se we na ba adwo abo ne pon ye hu dada o ne mo pese mo kire ya chemo dada ma me fo so ya Edna se popi ne de ne dia Jake dia popi hello mpachodi check the relation can count free man so I can go man program to bazuka who also that do hine very good na but channel wife trying to toku bandino town ojoso wife ojoso you ba tell me say for come what no ni JHS do find teacher oba ba no wapo find a campus no tell you I say if you have a certain question, open the time book on shit. If you know what the crown is a talent. It's a lot of more. Even though no one crack and so cry, you know, crap. And I, especially that private teacher, master, you do have more bar while they say, oh, people are demanding to know, I want you to know. If you could be another year, oh, catch it while you, the document for the Rebecca. In the attention for private teacher no e to mo fa okay in fact I want you to obey one man I want you to be in the level we come to them in casa make a move on ya them and so we sit to treat woman okay Mate so for Eric say one pay Christiana Abra hello. Hello, good afternoon. Brad John, Onia John. North Dakota. No, yes, I'm teacher near, or yes, I'm only professional teacher as well. In the school really run, and also most of the responsible
because akulane ni no omo makulane ni na se kwa na de almost 1,000 Ghana mo de koma ye no sana headmaster si de be hanu mo ukosina the way akola be bi na no di watem no kwa no nso ta bi na wa no nka hwere no ani obia no so be grande no o grande no kwa de bi se ko ba kwa wa kan busa kuma chiro ono ko work place grade 6 ni grade 5 no ma so yedin na kazo ani die e ba no say na otu ya ba de bono Timisemo mundi asem ekipa na akwara nini no omuntu mo restore with artificial eye na any school no responsibility na omuntu no me dance. All right, 0322494771. Hello. Hey, mudiemu. No kuyetiu. Nana bedi de. Ay, fantastic one. Ay, mi Judy o. Be Judy papa. Mamentia on Munyamfo, a dubetti, a designer, Bacope, I want to paint Muzaman Chana, Mamentia Biobia. Na, Mamina, Mamenkai, Umrigi, Ubekaya, teacher, you be Wabayabi, and what is Apotoy on Apotoy. Millicent, I never pan a dear Potoria Winnie. Ese akola no waka yekom and you know kwa o kai se ennebi teacher ni bi so bu akoda bi o be kaya ni ma me de ni ba ho e me frem teacher ni jipun o kai me kai pa ne se eyade a ebi mu suban se omu de dani de nyina no omu bi mo foma no mu nji omu dem no mu do mo ko tiekire no mu krom no mu yire no mu enjoy kana me no because said you can yin school ya kobida mama na nkanino yetima o mo sano enum ni na anya di rula no ne di ahia no se kwa ni ne mu no na o hwene ewurumu no ne o fom de emne si ye kula ni no nyema be bo no ma asesa what you say na o hwene nkopɔ ni ma dia ade bo bi e ma ni fatina ni dia ene ro di bankuta I'm telling you what the bankuta pa kanya bankuta en kontrin senenisa Jeba seti cha kwa ufisa de chemu chincha ane chenye force. Obian sima ose kutra de. Na bo kudu biba dem na obi enjoy ye. Enye. Medi manu sie kula no. Na myenmi yenya be manu a wode ne yire ye fura dane blast man no. Medi hu ya papa. Yese mu oyire ne yire me eye blast man. Na odi akobo soroku. Na utimi bo ba jini da wona o sam me mu en da bi ona eye na fenu abi se na me penu. Wona wo me mu nan no. Wona enkofa. Why Nanko what ya? They catching plane and some food and some food would you? What Nanko? That would do to now go by a sea or blow banning him near the so. The bill will be a Yababa Kino, the Senator would also from a year. Yet, it's my idea, Susan. Okay. Okay. Mr. Sedu Alex also shall be way. Ne who come. Akode come. Or be in any. Hello. Hello. Pachodi. Pachodi Kusapia. Kusapia Manim Kokobin. Okay. Aquarano Diana Metabi. A sign answer Ababawan. Yamichi Menifra. The kill quite me first, I mean, any fire. I say similar to Aquaridi. Yeah, how not a dear mention say, and can soup, and you know, and they one more can emwa, can mamma bono. Won't you be manana, a sign, and you say a banner of the bono. Now I'm an officer. Okay, yeah, that's 0322494771. Hello. Eja. Ofa kojo. Yetio. Echeche munyina ko ni mai. Kakra mo kan se na me school ni ban. Ina kini sana to me. Sura no o mekan o ma me o ma me sorry
Okay. Yo, Fakojoya Dase. Hello. Obapa, the Pacho, what to say? Hadum Kutaye. Bibi Nita Chesa so. Yamishira, Papa. Pamina, Mamintia told to Jum for money now, which you program if NSF Jum for man. Kaka American in anything. Teaching you, I sign. Na media me yan se mo fe na wo so won pa na phone won kasa ni so bi se bi wiase nyina ti wonya platform kesiesi tu ka bibi kra bi ko hu mobo no aboa enti mesre school ano so omu nyina kamom na akwan mo artificial eye ni bi fan show man because enti mi ko basa akra da ho wo so gusa akwan no so bona na tiko ababa ko pe na sha baba ko pe na tinyama na tiko ngoma piama affect nani eti se enye kwa intimacy school from penny phone omun kambom na monfa radio manya kan da faso na ni be show se de be ya kwan so woni dem sa na oba no so wono wote be ma ho ne be ma de po da bia so na wonyem po ni nya na wonyem masra mu nya ma no ma enne ni pa ho de te sei na memma binum ti ho mo ne ma de ma ya pia da bia po no enye dama bu ba bia ni ho na ni atie dama na ni ati bia ni ho aba so na yiri musu wo bono na mo no mo ni tie nku ase to ma na mo ye sa bia no munyai na mfata ne dasi. Last caller. Hello. Hello. Yes, ma'am. Good afternoon, Pachodin. Regina. Okay, yeti. Mommy, Miss Pacho, sister, no, is she going for nursing? I think I didn't hear that part well. I call nursing training. Now let me start and say, if she's able to do this, and there was no remorse in what she was saying, I think her nursing shouldn't be cancelled because she's going to do same to different innocent people out there. Okay, yeah, that's it. Adofo ya hwe video no. Ede be ne beba se teacher ni professional teacher ni mu a utumi obi ba sei. Utumi obi ba sei. Ade ebro no boni sei nko a. Na obi a wako school a wasua de kakra, wonim ni wonim de kakra no. Enti onim se tire wo hwei. Etire wo hwei en fe ndi agro. So wo se kra no obi etwa utim koto anase obi bo wa pempem pa kra de na wuti ye wo. Eden ena wuti ye wo. Wotumi de ababo biba etiko sei ama hwednani aye wadi ne dem obi professional obi pilot o hwede waye no obi banka akra we den wonim eden wonim class 3 akra eden wonim hwe na aha wo de kwadampo wo de fa ba no fa bia na chi akrampo na wotumi de abaya bonetiko ama hwe ento ono ne ba ena obi ye ne sanka be ne de ono ne ba ena okosu no obi ye ne sanka be ne de na ohu as a mature person no akra na da eno anso akwa bisa e bia kwa me na we e de ne ye wo yare ohu ba bi ye wo ya we mi sawo se akra ba papa be complain ama wonti no wetumi di aba akwa na oha utie akra ba ko nenu asem utie nenu asem ansa na ukwa akobọ do oda ho no isu obi ba wadi ni dem akre be den obede na teacher ni mpuni enu wedu obi ba dem yi neno nurse ya na nurse ya ukwa koye die na sama for emanyina oba wo omopane bone ahebrampo a obekunkum amanfo bebre e wo hospital na teacher mpuni na nursing teacher npo di aba na wo de chiade na nurse na wo de pane wo de aduro mama ne nkonko e nurse ya we the nurse no ntwen san
nurse no on train sign man nko koye nurse na so okoye nurse dia ene na amafo mamawu baby on be post ni dia amafo mamawu ankasa ai amafo mamawu because teacher ni bia no anse ya ko school enim nyasa ewo nimde kakra bia be yesei ebe yesei na empenifo na so directors for school empenifo na so multi school na mo mpeni papa pe bi na mo fo mo nguano mo fo mo enguano na mo nkyerem kana de mo so no makwakofa SHS emaiwa anasa mrant na mo do mo kyerade SHS nimde bempa na wo nim ai to kwakọ kyerɛ obaade obi baade nimde papa ben en wo nim mbafa well trained teachers omunim di no na oma kyerɛ kana de no makɔ fa SHS for SHS hwɛ dwaye obi bɛni onu nani na nke ye ni se ya ana obi ya ni sa anka obeden anka obenya ho akoni ni nursing training no okono anka obenya ho akoni nursing training no ena oba ni nso na ni kunu bru no oti wo no owo ni kunu bru no oti no owo ni so ye fun ya ukunu bu na oti wo ukunu bu na oti wo ukunu bu na oti wo na eno na odo ana de ben we enyo odo amosi se entokwasi aware mu kra na dade na aware no eso dade na odo no mu di ni mo enti de bia obetena so ukunu wombo de bia obetena ho so ukunu wombo oba pemfo na wotiwo na ukunu obo ento obu na bibi eyewa kanu su ukonu anka wono obi na beko ya do beko akosha mena mu no wono obi na de beko akosha mena na wotiwo na ukunu bo emema ne nso no mo bubu ma rough oba pemfo na obu no na aya na ya musa nyinsen se wonyima minim sa na mfi se bia entumebi ne abobọ na yedi ahye yemu se danya hunhu so mfi se nyinsen na easy o entin bibia no mu de ye ma no bibia no mu de ye ma no esan se wakofa ne funti no onya na de fode nti no bibia na mu de ye won bibia ema momiema ye nti entina wo so wukun won te won sa wo so ene modinga na ni bia ba eni bie aba be me bia anti ne nsa wo ba so ni oba be ma oba betre ne nsa wo ba so report no because be ma embu oba momiema ye nti nyema ye ni enda ho eni sa ati chani no ono de ode ya hwe video minka mun sem bebe ba fetu hufo ni yenhwe ye mane nso si edo mu kwakotu school bi mu a yenhwe teachers e wo so mu ye well trained teachers ansa ni edo mu kwakotu mu na mun jai se mu kona se teachers from kolan na titi wana na makochochoro mu di no hwede wa ye obi ba o de fetu hufo minim se o de tu hufo mpo awie esan se adna ye ware ko o de me se o be like na wa share na wa subscribe afei na o de comment na ide aba ahana midimubes makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.